ničega jer život na ovoj zemlji je prolazan, mi smo svi putnici i prolaznici, od nečega ćemo svi umrijeti, a bila smrt, ne znam, od srčanog udara ili ne znam, autobombe, smrt je i dalje samo smrt i to je jedan ciklus koji je neizbježan. Ono što želim jest dati ljudima poruku slobode i otpora, odnosno da se pobune protiv skrivenog okupatora svih zemalja bivšeg Balkana. Bio sam danas tu u Sarajevu, Vanja je naš prijatelj i kolega, pa si bili na relaciji Sarajevo-Pale i obratno Brale. Na SM-u, da. Bio si u Iranskom kulturnom centru. Jesam, točno. Pa kako je u Teheranu kod nas to? Pa sviđa mi se jako u BiH to što je BiH multikulturalna država. I svaka nacija daje jedno bogatstvo. Znači kada bi u Bosni bila samo jedan narod ili samo jedna kultura, mislim da bi bilo dosadnije. Meni je jedino žao to što vaši političari, umjesto da se fokusiraju na to kako da riješe probleme građana, prebacuju krivnju za sve probleme na onaj drugi narod ili na druge narode i time se zapravo cijelo vrijeme alibiraju od osobne odgovornosti, a oni su najviše krivi. Kako to doživljavaš? Šta je to među njima? Je to igra, dogovor? Evo, ušao si u politiku, ušao si u Sabor, već to prepoznaješ, kako se to šibicari, kako se to namješta i tako dalje. Šta je politici svrha? Pa, građani su naivni. Građani ne mogu razumjeti da ti političari koji ih maltretiraju već 20 godina, 25 koliko već, 25, tačno, da oni nemaju dobre namjere prema njima i da je zapravo model vladanja takav da BiH trenutno vlada taj faraon, zvan visoki predstavnik, koji je iznad zakonodavne vlasti, znači iznad izabranih predstavnika građana, iznad sudske vlasti, znači on iznad volje građana, on je osoba koju nije niko od građana izabrao, a koja de facto vlada i upravlja svim procesima u državi. Ali vrijeme je prepustio tom svetom trojstvu političkom u Bosni i Hercegovini. I onda je to, tek je tu belaj. Vidite, jedini način na koji manipulator, a to je osoba koja upravlja svim medijima i koji upravlja svim političarima, može vladati bez da se njegova vladavina dovede u pitanje, jest da stvori privid sukoba na razini tih političara niže razine. Znači, vi ćete vidjeti da svi političari koji su sluge Zapada, niti jedan neće dovesti u pitanje ulogu Centralne banke Bosne i Hercegovine. A to je u biti suštinska stvar. Vaša središnja banka je 1997. pretvorena u mjenjačnicu. Ne znam da li razumijete što to znači. Razumijem, to tako si govorio i o Hrvatskoj banci. Točno, s tim da vi imate fiksni tečaj. To je 0,511 eura za 1 marku. Što će reći da, znači, vi imate fiksan kurs. A zašto je fiksan? Zato jer Središnja banka BiH, centralna, ne posuđuje te marke, recimo, poslovnim bankama, na primjer, evo, ako imate Addiko Bank, bivša Hypo, već Hypo banka mora vani posuditi eure, te eure u Centralnoj banci BiH samo razmijeni u marke i zato sve marke koje građani dobivaju u obliku kredita imaju valutnu klauzulu, jer je pokriće za te marke u vanjskom dugu. Znači, BiH nalazi se u ovisnom položaju o stranom izvoru novca. Ja i vi, recimo vi da proizvedete kilu krumpira, ja da proizvedem kilu grožđa, mi ako to hoćemo prodati na tržnici, ono što smo mi proizveli i što nismo uvezli, što je plod naših ruku, našeg rada, mi da bi razmijenili ta dobra u novac, netko se mora u našoj zemlji zadužiti vani. Znači, mi se ne zadužujemo zato da bismo mogli živjeti na visokoj nozi ili ne znam zašto, već gola razmjena dobara putem novca traži zapravo vanjsko zaduživanje. I 1997. kad je taj model uveden, tad je stavljen za guvernera Peter Nikol i taj model doveo je do brzo rastućega tog vanjskog duga koji je sad nekontroliran. Znači, baš sam razgovarao s jednim profesorom s ekonomskog fakulteta, on je rekao Republika Srpska
iduće godine mora platiti, ne znam, 800 milijuna maraka duga, a gospodarski rast je nula. Znači, ili kad sam ja pričao s bivšim ministrom financija, Marićem u Hrvatskoj, ja sam ga pitao, gospodine Marić, mi vidimo da dug države raste iz godine u godinu, ista stvar je u Bosni i Hercegovini, a da imovina države iz godine u godinu pada. I ja sam rekao, ok, što kada dug ode do plafona, a kada država ostane bez imovine? Što će se onda dogoditi? I to je jedan scenarij o kojem građani Bosne i Hercegovine i Hrvatske ne razmišljaju, ali iz dana u dan su posljedice takvog vladanja zemljom sve očitije. Čiji je to plan i što će biti to kada države odu dolje, a dug gore? Plan je izvana, plan provodi klika iz Washingtona, koja vlada čak i Europskom unijom, znači države članice Europske unije su sve podređene Americi. Amerika je ta koja je zapravo nametnula tu politiku Europskoj uniji, Europska unija je prihvatila, zdušno ju provodi i nameće ju zemljama koje žele biti njene članice i koje jesu. Što znači da kada bi BiH htjela suverenu monetarnu politiku voditi, na primjer kada bi htjela da se država BiH izravno financira od svoje centralne banke, a ne od stranih kreditora, tada bi se umiješao visoki predstavnik i rekao bi ne možete vi donijeti tu odluku. A zašto je to bitno? Zato jer Napoleon Bonaparte je rekao da je ruka koja daje uvijek iznad ruke koja prima. Znači, ako vi imate zaposlenika na vašoj televiziji, ako on želi primiti svoju plaću, on mora slušati vaše upute. Ako on to neće slušati, on će dobiti otkaz. Na isti način i država koja ovisi o novcu privatnih banaka, bankari njima kažu vi morate smanjiti plaće ljudima ili recimo vi morate prodati elektroprivredu BiH, ako to ne napravite nećete dobiti iduću ratu kredita. Ili recimo banke pljačkaju građane putem ovog švicarskog franka, država bi rekla pa to je prijevara, vi se uopće niste zaduživali u francima, to nije u redu. Oni kažu molim, nije u redu. Onda vas zavrnut ćemo pipu, ne dajemo vam više kredite. A država ovisi za financiranje o njima. I na taj način je država zapravo stavljena u ovisan položaj spram privatnih banaka, znači ne može samostalno se financirati od središnje banke i zapravo mi na vlasti nemamo političare. Znači ovaj folklor koji gledate u parlamentu BiH, kao što je i u skupštini, ne znam, u Beogradu ili u Zagrebu, u Saboru, je sve jedna predstava, sve ključne odluke donose znači ti bankari, oni su ti koji odlučuju hoće li se dati otkazi, hoće li poskupiti struja, hoće li se privatizirati neko državno poduzeće, hoće li se uvesti porez na imovinu, a političari samo provode takve odluke. Znači oni su tek puki, kako bi to rekao, izvršioci, puki izvršioci, sluge, da. Kako ste objasnili sluge? Reci mi, kada se te tvoje sve izjave Saboru i večerašnja priča i to svi hoće koji te ne vole da to tako sabiraju i kažu pogledaj, sve to nekako anti-NATO, anti-EU, anti-američka priča. A čim je to anti-tamo, onda je za ovamo, dakle za Rusiju. Onda se pojavi agencija Sputnik, a to tako normalno i normalan je ruski nacionalni novinarski refleks da takvog čovjeka koji to priča uzmem, daš intervju i kažu aha, evo ga, jedan od tih komplimenata koje dobiješ je to da si proruski. Ili da sam špijun ruski i tako dalje. Da. Kako na to odgovoriš? Pa vrlo je jednostavno. Ja sam pričao sa prvim tajnikom ruskog veleposlanstva u Zagrebu i on je meni rekao, gospodine Pernar, nas uopće ne zanima hoćete li vi privatizirati neko poduzeće ili nećete. Nas ne zanima hoćete li vi uvoditi neki porez ili nećete. Znači, Rusiju ne zanimaju unutrašnja pitanja Hrvatske. Znači, hoćete li vi nekoj zemlji uvoditi vize ili nećemo. Hoćemo li, ne znam, uvoditi sankcije ili nećemo. Kaže, to su vaše stvari, vaša pitanja. Mi vam ne namećemo ništa. Međutim, Amerika nameće. Znači, Amerika vam nameće kakvu ćete vi politiku i unutrašnju i vanjsku imati. Inače, da vam kažem, Rusija je do hladnog rata, to jest do 1991. raspada tog socijalističkog bloka, odnosila se prema Poljskoj, Češkoj, Rumunjskoj kao svojim slugama. Znači te sve zemlje istočnog bloka bile su u vazalnom odnosu spram Moskve, iako Moskva nije bila zadovoljna tom politikom, ne znam, češke vlade ili, ne znam, mađarske, ruski tenkovi su ušli, intervencije i tako dalje. E sad što se događa? Putin je rekao, veli, mi smo shvatili
da takav sustav odnosa nije održiv, da umjesto saveznika nam to stvara neprijatelje. I Rusija se danas prema zemljama koje su joj saveznici želi odnositi kao prema prijateljima, a ne kao prema slugama. Dok u isto vrijeme Amerika, umjesto da se prema našoj zemlji odnosi kao prema prijatelju i savezniku, Amerika, odnosno Brisel, nameću mjere štednje, nameću privatizaciju državnih poduzeća i tako dalje. Šta je onda ruski cilj ovdje? Ruski cilj je zapravo, što Rusiju zanima? Rusiju zanima da Hrvatska ne šalje vojsku na rusku granicu, zanima ih da Hrvatska ne uvodi sankcije prema Rusiji Bosna i Hercegovina? I zanima ih da Hrvatska ukine vize za ruske državljane. Jer smo mi ulaskom u NATO, to jest u Europsku uniju, morali uvesti vize za njih, što je ludost jer smo imali puno turista od tamo i imali smo korist od njih. Dobro troše. Dobro troše. A Bosna i Hercegovina i Rusija, Srbija, Bosna i Hercegovina i Rusija? Gledajte, nisam duboko u odnosima BiH i Srbije, ali mogu samo reći da je cilj Rusije isti prema svim zemljama svijeta. Znači Rusija želi biti u dobrom odnosu sa svima, dok Amerika traži sluge i ako neka vlada odbija plesati kako Washington kaže, kao što je na primjer Irak odbio, Saddam Hussein je 2003. godine, to jest 2002. odbio prodavati naftu za dolare. A američki financijski sustav, odnosno dolar, nema nikakvo pokriće u zlatu, njega je Nixon ukinuo, predsjednik, i on je lago, on je rekao to je privremeno, će se kao odvezati od zlata, međutim to privremeno je postalo trajno i kad je Irak odbio prodavati naftu za dolare, a nafta je ono što daje vrijednost američkom dolaru, Amerika izvršila invaziju. Onda imate situaciju u Libiji gdje je također Amerika bila nezadovoljna, ne znam, vladom u Libiji i išla je rušiti vladu bez mandata Vijeća sigurnosti UN-a. Irak je napala pod lažnom optužbom za kemijsko oružje. Imate situaciju u Siriji gdje Amerika i Izrael zajedno zapravo sudjeluju u subverziji protiv sirijske države. Zašto? Zato jer im smeta to što je Sirija saveznik, ajmo reći, Irana, Libije i tako dalje. Znači vi imate sa strane Amerike cilj globalne dominacije i kontrole. I mene novinarka iz Dubrovnika jedna pitala, Ivane, a što ako Rusija nije borac za slobodu, za demokraciju? Što ako Rusija bi radila isto što i Amerika, da je u američkoj ulozi? Znači, da može. Točno. Znači da je u prilici da vrši dominaciju i da radi ovakve stvari. Kakav bi onda stav zauzeo? Ja sam rekao da Rusija se ponaša kao Amerika danas, ja bi bio protiv Rusije. Znači bio bi da je Amerika sada Rusija, ja bi bio za Ameriku. Rusija to ne bi nikada uradila. Ali što hoću reći? Ja nisam vezan svjetonazorski za jedan od geopolitičkih polova. Ja gledam koji je interes globalni svijeta. Jer ako se Rusija eliminira, ako recimo ikada dođe do toga da Amerika uspije promijeniti vladu u Moskvi i tamo uspostavi još jednu vazalnu i marionetsku državu, tada više nijedna zemlja ne bi mogla reći ne Americi. Da Rusija nije intervenirala u Siriji, danas bi Amerika bombardirala već odavno, znači Damask, i ono što ste gledali u Siriji, to jest u Libiji, gledali bi u Siriji i vidjeli bi zastavu Islamske države u Damasku. Znači Rusija je to odigrala pozitivnu ulogu, a Amerika, što Amerika radi? Amerika je Talibane dovela na vlast i onda proglasi, kaže to su teroristi. Zvali su tu državu koja je bila prekrasna država, puna pismenih ljudi. Imamo prijatelja koji kažu, sada kažu, ista situacija kao u Bosni i Hercegovini, dok nije počeo rat, niko od njih nije znao ni ko je ni šit, ni sunit, ni ko je alevija. Mislim, potpuno je to. Ajmo da se vratimo ovdje na Balkan. Znači, sad imamo nešto što je između Hrvatske i Bosne i Hercegovine ovih dana najaktualnije. To je Orašje, to je hapšenje HVO generala i časnika i jedna Hrvatska koja je sva na nogama. Od Kolinde, predsjednice, do svih premijera, obavještajne službe, Frka i tako dalje. I hrvatsko, znači bio Dragan Čović ovdje gost, hrvatsko vojstvo u Bosni i Hercegovini koje šuti. Rekao je gospodin Manolić, koji je bio, ako se ne varam, i premijer hrvatski, udbaš stari,
živa enciklopedija, to je čovjek koji zna sve. On je rekao, rat je trajao točno onoliko koliko je bilo potrebno da se privatizira državna imovina. Drugim riječima da se pokradu resursi. Znači, u isto vrijeme dok je Srbija slala dobrovoljce, ne znam, u rat protiv Hrvatske, u to isto vrijeme se i u Srbiji odvijala jedna pljačkaška pretvorba iz društvenog vlasništva u privatno i vlasnici te privatne imovine postali su ljudi bliski tada vladajućem režimu. Vi imate situaciju rata, ako vi pogledate recimo unazad, vidite kako su živjeli Hrvati, Srbi i muslimani prije rata i poslije rata. Vi ćete brzo doći do zaključka da od rata nijedan narod koristi nije imao. Uvijek je krivac, odnosno onaj ko snosi odgovornost za situaciju, onaj ko profitira. Jer onaj ko ima zaradu i interes od rata na ovim prostorima, on je taj koji je taj rat dozvolio i omogućio. E sad, ako je to svima jasno, bili Bosna, Hrvatska i Srbija mogle biti stavljene u vazalni, zapravo robovski položaj na tako gladak i jednostavan način da ovdje nije bilo rata. Ja mislim da ne bi. I ne bi također se mogla skrenuti pozornost javnosti sa te kriminalne privatizacije koja je napravljena. Što će reći da u tom ratu, ko je izgubio, izgubili su ljudi, a dio ljudi koji je ubijao u ratu, oni su mislili da su time činili ispravnu stvar. Međutim, onaj ko ubija nevine ljude, sigurno to nije, sigurno kad tad shvati da je počinio krivu stvar, a onaj koji ne shvati, taj je psihički bolesnik. Jesu li ti ljudi krivi ili ne, koji su uhićeni? Ja vjerujem, to jest polazim od pretpostavke da su svi ljudi nevini dok se ne dokaže. Dok se ne dokaže krivnja. Ali kako tumačite tu političku situaciju da je Hrvatska na nogama, da se sada tamo tumbaju obavještajne službe, kako to nisu znali, to su ipak i građani Republike Hrvatske. To vam se sve radi s jednim ciljem. Kojim? A cilj je taj da se skrene pozornost javnosti. Jer građani i u Hrvatskoj... S čega? Pa sa ekonomskih problema. Ljudi žive u teškom siromaštvu, imate bijelu kugu, djeca se ne rađaju. Znači Republika Srpska, njoj prijeti nestanak. Znači ako se nastave ovi demografski i ekonomski trendovi, za 50 godina tamo Srba neće biti. Što će reći da glavna prijetnja i Hrvatima koji se iseljavaju iz Hrvatske, jer ljudi kažu da je, ne znam, HDZ pomogao Hrvatima u Bosni. Nije istina. HDZ je provodio politiku koja je dovela do iseljavanja Hrvata, ne samo iz Bosne, nego iz Hrvatske. Vi imate egzodus Hrvata sa ovih prostora i jednostavno mi kao nacija također nestajemo. Kada god pitam hrvatskog političara, pa sinoć Dragana Čovića na kraju kažu to je najveći problem, mislim, jeste li normalni? Ljudi odlaze i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati. Međutim, nemaju odgovora, čak je to okuliranje. Međutim, ista stvar, isti proces se događaju u susjednoj Srbiji. Što će reći da ljudi ne bježe sada zbog rata, nego zbog ekonomskih razloga. I umjesto da se vlade Hrvatske, Srbije i BiH... Zašto nema intervencija? Zašto to uopšte nije top tema u vladama? Zašto uopšte to nema nikakve sekiracije? Ako kažem istinu... Pa i mediji šuti. Ako kažem istinu, ljudi će reći Pernar govori teorije zavjere. Pernar je, ne znam, vjeruje u urotu. Međutim, ja vjerujem da postoji urota, vjerujem da postoje ljudi koji se nalaze na pozicijama prividne vlasti, koji su svjesni toga da su financijski, odnosno ekonomski problemi u našim zemljama uzrokovani politikom naših centralnih banaka, koje zemlje istovremeno natovaruju vanjskim dugom s jedne strane, a s druge strane dovode do unutrašnje besparice, domaće valute nema, i to jedno s drugim, sukladno sa tečajnom politikom koja je katastrofalna, znači jer je i kuna precijenjena i bosanska marka, pa čak i srpski dinar, dovodi do toga da je uvozna roba jeftinija od naše domaće i da mi jednostavno ne samo da naša proizvodnja nestaje, znači mi postajemo zapravo trgovački, imamo kasino ekonomiju, znači ekonomiju u kojoj se... Šta je iseljavanje? Šta je cilj da se isprazni ovaj prostor? Cilj je taj... Čiji je cilj? Postoji jedna globalna agenda. I ti ljudi koji se bave, koji su iza federalnih rezervi, neki kažu da je to ekipa povezana s Rothschildom, oni, po nekim informacijama koje sam ja došao do njih, imaju za cilj smanjiti broj stanovnika na zemlji.
To se zna. I kogod kaže da je to teorija zavjere, vidite, da zna da je to praksa zavjere. Vidite, to je praksa zavjere. Znači, ako je cilj smanjiti broj stanovnika na zemlji, onda je logično zašto bi nekom odgovarao rat, zašto bi nekom odgovaralo da se ljudi međusobno ubijaju. Znači, ja se sjećam kad je bio... A šta je ipak rat, eliminacija, mislim, ali iseljavanje i premještanje ljudi. Ali mi nemamo samo problem iseljavanja, mi imamo demografski slom. Ja ću vam ispričati kad je bio rat između Iraka i Irana. Jednog dana je, kaže, poginulo 500 Iranaca i 200 Iračana. A kaže meni jedan čovjek, kako su u Americi gledali na tu vijest, veli 700 muslimana manje. Znači, dok smo se mi tu ubijali i znači međusobno jedni drugima uzimali živote, u to isto vrijeme su strane banke za potkupljivanjem političara domaćih ili ucjenama zavladale našim monetarnim politikama, preuzeli naše središnje banke, dobili su jeftinu radnu snagu koja radi najprljavije poslove. Znači, vi pitate koji je cilj iseljavanja. Pa gledajte, iste banke koje su nas dovele u ekonomsko ropstvo dolaze iz tih zemalja gdje naši ljudi odlaze i rade najprljavije poslove tamo ko robovi za malu plaću. Znači, ako se pitate koji je cilj, to je kao da pitate koji je cilj bio u doba Hitlerove Njemačke da se uzima prisilno radna snaga. Jer kad bi ti ljudi mogli na ovim prostorima naći posao, oni ne bi dolazili raditi u njemačke tvornice. Oni bi radili ovdje i radili bi na izgradnji svojih država, a ne njemačke države. Imamo taj problem, ipak odlaze ljudi, nažalost, odlaze ljudi koji su jedva se malo nešto počela formirati ta srednja klasa. Znači, dvoje fakultetski obrazovani ljudi, moji dvoje djece. Ne mogu pronaći normalan posao. Vrlo konkretno govorimo o ljudima koje znam iz Mostara, nažalost ne samo njih, nije samo jedna porodica, Hrvati su, koji ukupno imaju kućni budžet preko 4000 maraka, što je za ovu zemlju pa i za Mostar fantastično. Oboje u, recimo, državnoj službi, da tako kažem, svakoga prvoga u mjesecu, dvoje djece i opet odu. Čak odu za u početku manju plaću i veće troškove koje tamo imaju. Gledajte, uvijek postoji pismeni ljudi. Uvijek postoje iznimke. Ali u pravilu ne odlaze ljudi koji imaju velike plaće i kojima je dobro. To je problem. U pravilu odlaze ljudi koji nemaju normalnu plaću i koji su mladi. Znači, pitali ste me koji je cilj. Cilj je dvojak. Jedan je što Njemci traže jeftinu radnu snagu, to je broj 1, a broj 2, znači konačna posljedica ove ekonomske politike, smanjenje broja ljudi na ovim prostorima, što je cilj i znači te globalne opće politike. Ako mi odavde odemo, hoće li neko doći ovdje? Ne znam. Ali mi vidimo... Da li nas se prazni da bi neko popunio? Gledajte, teško mi je to reći, ali mogu vam sa sigurnošću reći da je Jadranska obala jako zanimljivo mjesto i da vidimo da recimo Raiffeisen banka i ove druge njemačke, talijanske banke deložiraju naše građane, uzimaju im imovinu. Recimo grad Zadar je cijeli pod hipotekom. Grad Sisak je cijeli pod hipotekom. Vi ćete vidjeti da je u konačnici cilj tih novih gospodara svjetova da oni ništa ne moraju raditi, da su vlasnici svega, a da su mi njihovi robovi. I to je taj takozvani novi svjetski poredak i u njemu se vlada ne uz pomoć grube sile, nego uz pomoć duga. I ja sam kao pojedinac... Ne metkom, već valutom. Točno. I ja sam kao pojedinac ustao protiv takvog poretka i protiv takvog načina vladanja. I moja bi najveća želja bila da se i BiH političari također pobune protiv te zavjere. Međutim, bojim se da oni su njeni sudionici i da će nastaviti, umjesto da se bore protiv te zavjere koja je usmjerena i protiv Hrvata i Srba i muslimana, odnosno Bošnjaka, da će nastaviti se međusobno glodat, a kaže se dok se mačke svađaju, miševi kolo vode. Ti miševi su ekipa iz Italije, ekipa iz Njemačke, ekipa iz Washingtona, znači svi ti koji izvlače ekonomsku korist iz naše zemlje. Vi morate shvatiti na koliko milijardi eura na godišnjoj razini odlazi iz Bosne i Hercegovine tim stranim kreditorima. Vi ćete vidjeti da postoji jedan proces koji se svodi na dvije stvari. Ti kreditori, znači dobivaju milijarde i iz BiH, i iz Hrvatske, i iz Srbije,
S druge strane, imovina državna Hrvatske, Srbije i BiH prelazi također u njihove ruke. Znači oni dobivaju i novac i imovinu, a što nama ostaje? Nama ostaje dug, ostaje nam osiromašena zemlja, ostaje nam ugašena sva privreda. Znači jednostavno se po meni vodi rat i vodi se genocid na jedan puno suptilniji način i što je najgore na skriveni način. A u toj zavjeri sudjeluju skoro svi mediji. I ja se čudim zašto ste vi mene pozvali da ja ovdje ovo pričam, jer niti jedan drugi medij u Federaciji BiH... Nismo u zavjeri. Niti jedan drugi medij u Federaciji ne želi mene pozvati. Znači ove poruke koje ja imam se ne smiju čuti. I nažalost tako i u Hrvatskoj. Znači državna televizija mene ne može smisliti. Ove poruke koje ja imam, gdje ja pozivam ljude da se pobune protiv tog sustava, one ne smiju doprijeti do ljudi. Ti si toliko poziva uputio, rekao si, ustao si da to kažeš, toliko si i tako si bučno ustao, toliko govoriš, u parlamentu državnom govoriš, to je parlament i pak zemlje koja je članica Europske unije. Znači, sam čin hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da vas pozove, pošalje po vas limuzinu. Nije ona poslala po meni limuzinu. Bila informacija da je poslala. Ma to mediji su tu. Znači, dobro, ali da vas pozove predsjednica u dvore i da razgovara i da bude fina, kako sam čuo da ste objasnili. Govori, zašto bi predsjednica primala jednoga zastupnika u Saboru? Ispričat ću vam zašto. Zašto? Zato jer većina, 95% zastupnika u Saboru su vam kao papagaji, kao repetitori koji ponavljaju poruku koju im govori Brisel i Washington. I postoji jedan pojedinac koji govori jednu drugu poruku. I sad da ste vi predsjednik države, biste li vi zvali na razgovor ove repetitore koji će vam ponavljati ko papagaji jednu te istu priču, ili vam je zanimljivije... Ali zašto? Niste vi baš taj, kako bih rekao, samo tako drekavac, samo galamdžija, samo lajavac. Naravno. Nego suština te priče. Suština te priče je da, gledajte, to je teško za reći, ali u Bosni i Hercegovini, hajde da odem korak više, u Bosni i Hercegovini kao i u Hrvatskoj postoje tajna društva. Znači postoje masonske lože. Znači i ta tajna društva znači ne djeluju javno. To nije kao društvo, ne znam, umirovljenika, planinara, gljivara, pisaca i tako dalje. I u tim društvima, u tim masonskim ložama se nalaze političari, svi ovi koji se međusobno svađaju na televiziji, oni kada se nađu u tim tajnim društvima, oni sjednu zajedno za stol i oni se pitaju kod koga ćemo dići kredit na ime države, koju državnu firmu ćemo privatizirati, koliko ćemo smanjiti plaće i tako dalje. Što će reći da se odluke u Bosni i u Hrvatskoj i u Srbiji zapravo ne donose u Saboru u smislu da građani izborom svojih predstavnika odlučuju, već znači u tajnim grupama se donose odluke i donose se odluke, što je najstrašnije, ti ljudi koji na televiziji se međusobno prepiru, ti ljudi koji su poticali na rat i mržnju naroda protiv naroda, zajedno sjede i zajedno rade na uništavanju naše države. Kakve tu sad veze ima Kolinda Grabar-Kitarović, posjeta vaša i njoj, razgovor sa ovim? Pa ja vjerujem, odnosno smatram, da je ona također dio te grupe, jer se znalo za nju da je članica trilateralne komisije. I kad je moj kolega Ivan Sinčić nju pitao u sučeljavanju, to jest rekao je, vi ste članica trilateralne komisije, ona je rekla to je i onda to je netočno. Ista stvar je rekla kad je neki dan gostovala na RTL-u, ona je rekla da će Amerikanci odlučiti o tome tko će biti naš idući predsjednik. I onda je rekla ne, njihov idući predsjednik. To je bio nevjerovatan gav da predsjednica kaže... Pazite, isto kao ona kaže, vi ste član trilateralne komisije, ona kaže to je to je netočno. Jeste li to kazali u tom razgovoru? Pa nisam ulazio u to, jer pretpostavljam da ona jest i znam da ako jest, da mi ne smije priznati da je. Jednostavno, pristupio sam njoj kao prema osobi svakoj drugoj, ne gledavši na nju u kontekstu te globalne zavjere. Ali je činjenica... Šta je ona kazala? O čemu ste razgovarali? To je pola sata. A razgovarali smo o geopolitici
i znači o globalnoj politici. Šta ste joj kazali? Pa razgovarali smo i o situaciji u Ukrajini, razgovarali smo i o NATO-u i ulozi NATO-a u svijetu. Međutim, konkretnije? A konkretnije vam ne smijem reći, zato jer kada bi vam rekao... Morao bi me ubiti. Kada bi vam rekao, tada bi... vidite, ako vi meni kažete u 4 oka neku informaciju, na primjer, ali se podrazumijeva da je ta informacija interna, ona nije za javnost. Ako ću je ja javno reći, hoćete li vi meni opet sutra dati novu informaciju? Nećete. Ja ću izgubiti vaše povjerenje. Se testirala. Znači, kada bi ja javno rekao ono o čemu sam s njom razgovarao, ili kada bi ona rekla ono što sam ja njoj rekao javno, ona bi izgubila moje povjerenje i ja bi izgubio njeno. Znači, postoji nekada, na najvišoj razini, postoje dijelovi razgovora o kojima se jednostavno javno ne govori. Iako niste politički na istoj strani, istog stava, istog mišljenja. Točno. Između poštovanja. Točno, poštovanje, da. Znači, ako meni Milorad Dodik, ako se ja sutra sastanem sa njim, i ako on meni kaže nešto što je škakljiva informacija, a znam da bi njega dovela u nezgodnu poziciju, a on mi se povjerio, bio je iskren prema meni, ja ne smijem zloupotrijebiti njegovu iskrenost. Pa naravno. I tako je isto i sa ovim. Znači, bila je škakljiva informacija. Pa bilo je škakljivih informacija, da. I recimo, kao što ona zna ulogu Amerike i ona je svjesna uloga Amerike u svijetu, tako sam ja svjestan uloge Rusije. Ista stvar. Znači, nismo ni jedan ni drugi naivni. Ali postoji razlog zašto se ova geopolitička borba vodi. Ona je odabrala stranu, znači, Brisela i Washingtona. Ja sam odabrao stranu suverene Hrvatske i jedina zemlja koja trenutno ne osporava nama suverenost je Rusija. Nas Europska unija sustavno lišava suverenosti, NATO nas uporno želi uvući u konflikt sa cijelim svijetom, jer NATO sustavno destabilizira i razara zemlje. A Rusija je jedan stabilizirajući faktor, jer se Rusija protivila i američkom financiranju i naoružavanju mudžahedina. Samo sekundu. Gledajte, Rusija se protivila tome što Amerika dovodila talibane na vlast. Rusija se protivila tome što Amerika izvršila invaziju na Irak. Rusija se protivila tome što Amerika izvršila invaziju na Libiju. Rusija se protivila tome što Amerika poticala građanski rat u Siriji. I sad što se događa? Netko će reći, Pernar, ti imaš mišljenje kao Rusi. Ti si ruski agent. Međutim, o čemu se radi? Takvim rečenicama upravo dajete njima potvrdu. Točno. A znate u čemu je trik? Da ste ruski čovjek. Trik je u tome da je na zapadu, kad je bio rat u Iraku, 80% građana na zapadu je bilo protiv američke invazije na Irak. Međutim što? Vlada na zapadu, ono o čemu je Šeks govorio kod nas u Saboru, deficit demokracije. Znači, nije narod taj koji u Americi koji odlučuje, već te neformalne tajne grupe, a predsjednik Obama je lutak, kao što je i Angela Merkel lutak i tako dalje. I što vam hoću reći? Kada se Putin usprotivio invaziji na Irak, on tu nije samo izražavao mišljenje ruske vlade, nego i 80% građana na zapadu, što će reći da nisam ja mišljenja ruskog, zato jer su meni Rusi dali $500,000 da ja sabotiram, ne znam, američku agendu, već sam ja jednostavno shvatio da to što Amerika radi je krivo, a Rusi tvrde da isto to da je to krivo i vidim da nas taj zapad koji nam obećaje bolji život i blagostanje, da nas sustavno porobljava i uništava. Ja sam jednostavno u takvim odnosima jednostavno rekao, ja ću tu zauzeti stranu Rusije u globalnoj politici, jer smatram da je ruska strana ispravna. Ne krijete, znači bila je prvo sumnja, zašto on naginje ka Rusima, no dođe Ivan, evo i ovdje kod nas. Naginjem ka Rusima zato jer po meni imaju ispravan stav u tim međunarodnim odnosima. Evo vam primjer, Rusija se protivi, znači, invazijama na zemlje bez mandata Vijeća sigurnosti UN-a. Amerika bez mandata Vijeća sigurnosti UN-a, znači kršeći međunarodno pravo, vrši invaziju. I pazite još jednu stvar, Amerika ne priznaje Međunarodni kazneni sud. Znači, Americi se ne može suditi za ratne zločine. A korištenje osiromašenog urana, mi znamo da osiromašeni uran
izaziva mutacije, znači rak, znači razara zdravlje ljudi. U Srbiji, i u Srbiji i na Kosovu. Imate epidemiju leukemija na Kosovu. Znači, a zbog vremena, molim vas, moram se vratiti samo za kraj, negdje na početak. Dakle, kako vi doživljavate to, kako vas ljudi doživljavaju? Kako doživljavate to, recimo, bilo je, recimo, uzmemo portal Index.hr koji je bio onako, wow, to je ta energija, malo liberalni oni, Ivan liberalan, pa je tako. Onda odjednom idu strašne kritike na vaš račun. A onda se drugi mediji uključuju i sada više to nije samo atrakcija, već ima i otpor. I uz to pitanje, normalno, da ta politička imperija, tako da kažem, malo filmski je to, imperija uzvraća udarac. Plašiš li se tog, da sam to pitao na početku, ali sada zaista ozbiljnije, detaljnije, tog udarca uzvratnog imperije, medija i ljudi koji neće da pomisli na Ruse da su im imalo blizu. Kada sam bio razgovarao sa 2 HDZ-ovca, oni su meni rekli, znaš Pernar, da je Plenković imao probleme zbog tebe u Briselu. Jer jednostavno Zapad želi eliminirati svaki otpor. I oni su meni rekli, oni funkcioniraju na 3 načina. Ta ekipa, ovi NATO i Brisel. Kaže, ili potkupe, znači ili ucijene, ili ubiju. Ja kažem njima, ovo dvoje prvo, već su pokušali, nisu uspjeli, a ovo treće ne vjerujem da će napraviti zato jer se oni bore... Čime su vas? Samo da vam kažem, zato jer se oni bore za slobodu i demokraciju i za slobodu mišljenja i tako dalje. I onda su se oni... Čime su vas samo sekundu. I ucenjivali? Pa evo kako vam to funkcionira. U politici, svi ovi političari u BiH, svako od njih, niko nije bez grijeha. Znači, malo je ljudi koji mogu reći dobro. Ja sam čist ko suza. To je klasika. Pa to je klasika. Sad što je fora? Imao neku curicu, da je malo vara ženu, malo ukrao para, je li tako? Nebitno, da. I sad što se događa? Što se događa? Vi imate situaciju gdje oni kažu Pernar, ili ćeš plesat kako ti mi kažemo, znači to je ucjena. Ko je to rekao? Preko posrednika mi je upućena poruka. Od koga? A ne mogu vam to reći. Nisam gore. Iz HDZ-a. A HDZ? Da. Dobro. Ili ćeš plesat kako ti mi kažemo, ili ćemo institucije iskoristiti protiv tebe. Je li to što je Kolinda kazala? Ne, Kolinda je bila izrazito s te strane korektna prema meni. I oni ti kažu jednostavno, ako nećeš znači surađivati s nama, smjestit ćemo ti, završit ćeš, ne znam, u zatvoru i tako dalje. To su, znači kada bi recimo neki BiH političar sutra ustao protiv te globalne agende, protiv uništenja sustavnog naroda koji žive u BiH, da je on 100 kriv ko ovi ostali političari, oni neće tih koji su 100 put gori od njega, njih neće dirat, ali njega jednog reće, stari moj, ti si prešao crtu, tebe ćemo procesuirati i njega će u montiranom procesu osuditi i tako dalje. Ja sam njima rekao, gledajte, meni je svejedno. Ako hoćete, stavite me u zatvor, ako hoćete, ubite me. Meni je na srcu bilo da kažem istinu i da stanem na stranu istine i svejedno mi je zapravo što će biti sa mnom s te strane. Jer ponavljam, život je prolazan i kao što ljudi koji su pušači, ja sam zakleti protivnik pušenja, ja uvijek govorim cigareta će vas ubiti, oni kažu od nečeg se mora umrijeti. Znači tako i ja koji se bavim ovom vrstom politike, na pitanje to je opasno što ti radiš, ja kažem od nečeg se moram umrijeti u nadi da ja neću umrijeti zbog toga. Isto kao što pušač koji puši cigarete, on se isto nada da neće umrijeti od raka pluća. Znači, ja sam optimist, ti pušači cigareta su optimisti, a svako radi, ovaj koji puši cigarete, on to radi jer je ovisnik. Ja sam čuo vas kako kašljete tamo. To je malo od klonite se, gospodine, cigareta. Od smoga sarajevskog. Klonite se cigareta. Ne smeta duhan koliko, smog, jer je hercegovački, koliko sarajevski zrak. To je opasnije. A što sam htio reći, ista stvar je znači i sa mojim poslom. Jednostavno, odabrao sam posao koji nosi rizik i spreman sam ga preuzeti i to je to. Za kraj, ali sam htio više o tome, ali dobro, bosansko-hercegovački Hrvati bi pitali ste me pitali ste me ko je mito. Sarajevo. Samo gospodin da vam kažem ko je mito. Pa jednostavno, pa ne, ponude ti funkciju neku. Hoćeš novac, dobiješ novac. Što ste nudili? Pa nebitno je, pa nađu ti funkciju kako god hoćeš. Znači,
Koja je bila? Nebitno je. Biraš ti šta hoćeš. Nije problem. Telekom. Pa oni ako nema, oni izmisle. To uopće nije problem. Znači sustav funkcionira po principu potkupljivanja i ucjene. I on želi ljude pretvoriti u strašila, u marionete. Ja pozivam još jednom BiH političare, kao i sve ostali u Srbiji i u Hrvatskoj, da se suprotstave tom sustavu i da progovore kao što sam ja progovorio. Samo za kraj ovo, to je bosanske su teme, ali moram vas malo kraće. Znači, bosansko-hercegovački Hrvati trebaju da se okrenu prema Sarajevu, to je rekao Ivan Pernar, Točno. I Dodik nije crni vrag. Točno. Isto rekao Ivan. Za kraj da objasnimo to. Šta znači? Pa gledajte, HDZ nije u stanju pomoći ni Hrvatima u Hrvatskoj. Znači HDZ je sluganska i marionetska stranka koja ekonomski uništava i porobljava našu zemlju u službi tih stranih gazda i Hrvatska, odnosno HDZ-ova vlada nije u stanju zaustaviti bijeg Hrvata niti iz Hrvatske. Nije u stanju zaustaviti ekonomsko propadanje Hrvatske, pad zaposlenosti. Znači, nije u stanju riješiti probleme u Hrvatskoj. I sad, Hrvati iz Bosne, oni se nadaju Hrvatska će nešto riješiti. Ja kažem njima, ljudi Boži, pa nisu u stanju riješiti ni probleme u Hrvatskoj, kamoli će riješiti vaše probleme. Znači, kad ja kažem njima da idu u Sarajevo po rješenje, ja im to ne govorim zato jer ih ja želim, ne znam, obeshrabriti ili zato jer im ja želim zlo, već zato jer znam da ako će tražiti u Hrvatskoj rješenje svojih problema, da sve dok je HDZ na vlasti, da ti njihovi problemi riješeni u Hrvatskoj neće biti. A opet, čak i da Hrvatska želi riješiti probleme, znači čak i da dođe vlada koja je pozitivna, opet ne možemo mi mijenjati s Hrvatske politiku Centralne banke u Bosni i Hercegovini. Znači Hrvati u BiH moraju, kao i Srbi muslimani, jednostavno pružiti ruke jedni drugima, reći jedni drugima oprostite nam na mržnji, ako smo kome što krivo napravili oprostite nam, idemo zajedno graditi bolju budućnost. A to je poruka koju svi političari izbjegavaju. Znači svi pozivaju, svi optužuju druge narodnosti, svi optužuju druge političare iz drugih strana kada su oni krivi za sve. A ja kažem ljudi, ajmo mi prevladati sve te sukobe, ajmo se međusobno dogovoriti, jer sve dok se narodi ovdje ne dogovore, međusobno će skupa